Hallo maatjies, vandag gaan ons leer oor maande van die jaar. Hi everybody, welcome back. Today we're going to learn in Afrikaans maande van die jaar, which is months of the year. Daar is 12 maande in 1 jaar. That means there's 12 months in 1 year. Daar is maande met 30 dae en maande met 31 dae. Maar Februarie het net 28 dae. Maar kom ons leer gou-gou die maande. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, December. Goed maats, nou het ons baie mooi geleer van die maande van die jaar. Ek hoop julle het baie mooi geluister. Guys, I hope you listened very well because we are going to repeat the months now. Kom ons gaan weer deur die maande om te sien of jy kan onthou. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, December. Well done, guys. If you could say the months with me, I am very proud of you. Kom ons kyk of julle die maande alleen kan sê. Baie mooi, dit lyk my julle het baie mooi geleer vandag. Well done guys, you did an amazing job today. Nou ken julle die maande van die jaar. Kom ons kyk of julle weet watter maand is die eerste maand van die jaar. Which month is the first month of the year? Dis reg, dit is Januarie. Watter maand het net 28 dae? Which month only has 28 days? Julle is reg, dit is Februarie.
In watter maand vier ons Kersfees? During which month do we celebrate Christmas? Baie mooi, ja, dit is Desember. Ek is baie trots op julle almal. Julle het baie mooi gewerk. Well done, guys. I am very proud of all of you. Now you know the months of the year in Afrikaans. Nou ken julle al 12 maande van die jaar. Thank you for participating. Baie dankie maats dat julle so mooi saamgewerk het. Please remember to share and to subscribe to my channel. Until next time, tot volgende keer, totsiens.